ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Man la ubreu ni ka breu ki don la ka jong ka jing sngot tenat ha ka jing em jong ki ka baya pher na ki weipat mentangin wan lam shapi ya ka wei ka khubor shapang uwei urang ba ubashong basa ha maulai mauyong hajan jong ka ktem ki pulit MLP uni urang ba udai ya ubalatip kerteng kum uba donbor wan kar bat menta ula don saupu sausnem karta bat kashnong trai jong u kadai na mau plang uba donbor udai ubashong di dokha hayodo uni urang ba haba ulait shajaka bela jong u shayodo ne haba umi na yodo ban lait pha shayengru ju shong kali henrai usu mare bat yat kejat bej man la kasngi bat kasimpor yo u tangkum ba shiteng kenta lej bat shiteng kenta wan na mauyong shayodo bat na yodo shamauyong Haka jingya keren bat ka Batisi TV une orang ba uliyat ho bakani kadai ka jing melin jong u namar ba ukwa ba unyo ya ka met ka bashat baklan bat kam dei setia ba ukhap nap bai kali ne ba utengkai spa uliyat ho bahaba umare kumne man kasmi kidon kibreu kibayaro bat kibai men sim yu bat kidon rupat kibar kheben bat kiong ba ula be henrei ula ong ba umju pen sngap satya lada ki bainru ngali kita perwan ngawan kita tile dara ka taki breu ki kerania yang au di bit mare sini au di mata bit dan mai breu si orang orangnya ubit coba mare sini ubit di bermei berbit sekali dengan berbit wajib kau kiai jangan kau sekali ngomong bang kebudi ya kaspa ngamdan deh ngalinga kamai banjar so masuk kuat dan cemare kayak ini tenang ya itu uba donbor uliyat huru banadu kapor ba udang red kerta usngo tenat bha ban mare kai bat ujudon gajing temu nado ba udang kena ban long sipai henrai sim layo lan namar ba biang ke kerdan puli mare ini nasnem ha sama sini kum ba ni lah tam ta untuk kami ada mare ini dengan sekolah ya jong kuah ban song kali kuah ban mare kabi dam dan mare sisi kuah ban musim kuah ban sini dan wasta malak kabi kini nadu nang khnai nadu ban syarang sa paring dang doni mei em tu masih mawan mereka di sini macam ni poi ada poi tu ten ni kebin nak kuah ban kam yang kam spai je mangam tawan yo dan klub nak dengan yang kot sela so mangam start yo kam kuah sang mangan yo kam spai sebab mereka ni maju kalau nang mission ni konten sora dengan mak ada yang fastan dengan mak ban pendep tu entar orang dan santai awak tu si spak entar mare uju lait ru banyak simbenta haki jingya mare thong ne ki marathon keleng uliyat ho ba ula debban mare nado na shalong shado mairang ru bat ka simpor ya u hadu henreu kenta shiteng ban poi shado samairang nalor kata ula debban mare ru na shalong shajowai bat na shalong shado khana para bat haba ulai don kam shayeng ki bahayeng shamau plang ula ong ba umju shong kali henrei ulai baik daka kejan Menta uba donbor udang penkrek bha ya ka met ka phat la jong ru namar ba udon jing thmu ban mare nado shalong shado nong ston
ula ong ba ukam sngotenat ban mare shiki jaka ba kham jingai ban sngotenat ban shu mare kai najan hajan. Yo, sedang kita tamat apa? Masih mare kam sante try absen menit apa itu na yo sini. Mairang Semayang dia berkata apa itu? Nawan jiruan ngas dang. Nawan jiruan semayang berkata seteng apa itu? Sang hijau dengan 4 pekor bang dang lit ngkong ni. Mare. Litang porlit, porlit berwan. Porwan dengan warna dekat. Dang tahu balik senang stone je. Kan mare. Kita porlit. Dang tahu entah empat yang ha. So ngadang empat show saya keran ha. Dah kadang empat. Shadow kana para tu mare. Pada mahak keran kadi ni. Kadi ngadi tu bulkan di dan vitamin energi gitu. Ngadi itu pai-pai ni. Akhir pap. Sangat dekat. Meski bersih terekam siyo. Dan kamu tu ngalat mereka. Mereka ini arau nang mereka. Nang nisyo. Nayo sini. Kasport nak bagan long nang ni saya siapa jerobat bernihat kandon kemudian kena aku apa di kena ni kita men sama dengan John dengan aku apa gen lang bat ngar aku apa man judan hida kita ba sim nomor phone jangan si ongnya nyalit lang mintai wat ki pulit hang diru ini dang simui pulit ongnya bare batnya oh iya nanti bi pulit bi klan yang kemat jangan dai training bi klan yang dai mare batnya ta try man mare long distance ngar mah kamu